I ovoga marta nije moglo proći bez demonstracija u Srbiji. Srbi su svakog marta izlazili na ulice, demonstrirali i tražili neki oblik pravde. Da li društvo kao društvo može da provocira takvu pojavu ili je nešto drugo u pitanju? Dokazano je da je društveni odnos izvedena kategorija i da nije primarnu kategoriju uvijek čini čovjek i pobuda koja se nalazi u njemu. Dakle, ove demonstracije su nastale zbog toga što određena grupa ljudi ima potrebu da preuzme vlast i ona kipti od zavisti. Zavist je ono što motiviše izlazak na ulicu i procese koji se na njoj dešavaju. Možemo li zaključiti da svetom u suštini vladaju narcisi, jer je narcis onaj koji svoju sreću nalazi i zadovoljstvo okupacijom drugih i prenošenjem svog utjecaja na njih. Dakle, i ovdje i drugdje svetom vladaju narcisi. Da li je narcisoidnost pozitivna osobina? Svakako da nije. Znači, narcisoidnost je jedna štetna crta našeg svojstva ili naše ličnosti koja nas tera na razaranje i na destruktivnost, na okupaciju druge ličnosti i na uzurpiranje njene slobode. Ali narcisoidnost nije moguće iskorijeniti. Ona je ontološki data čovjeku. Potvrde za to možemo naći u jednoj kratkoj priči na početku Biblije. Dakle, sinovi Adama i Eve su Kain i Avelj. Kain je zemljoradnik i bavi se naprednim poslovima. On je, dakle, jedan preduzetnik za koga rade drugi ljudi. Avelj je stočar, čobanin i on je prostodušan čovjek koji se ponaša u duhu ondašnjih verskih očekivanja. Kada Bog dolazi da mu prinesu žrtvu, on ignoriše žrtvu Kavelja i prihvata žrtvu Avelja. Dakle, Kain u tom trenutku besni od zla i Bog to primećuje i kaže mu da se obuzda i da potisne to što je obuzelo njegovo srce i njegov um. Ali Kain smatra da ne treba poslušati Boga i on će ubiti svoga brata. Nakon toga Bog će spremiti jasnu poruku da se zločin ne isplati i seme Kainovo nestaće u potopu. Aveljovo će naseliti svijet. Možemo li iz te kratke priče, biblijske priče, prepoznati nešto što današnji biohemijski algoritam opisuje? Pa svakako da možemo. U to vrijeme nisu znali ni za jedan od hormona o kojima sam ja nešto pričao prošloga puta, ali su savršeno dobro znali da procjene ko je poguban po čovjeka i čovječanstvo, koje su to negativne crte koje se ispoljavaju iz dubine ljudskog bića i kako se sa njima boriti. Dakle, Bog ne ukida Kainovu slobodu, on samo skreće pažnju Kainu da ne čini zlo, što znači da to što je imanentno u nama može da se zaustavi i da se ne pusti u naše srce i naš um. Znači, svaka pomisao koja proizvodi ljubomoru, strast, agresiju, moguće je da bude zaustavljena ukoliko se mi želimo da zaustavimo. Dakle, to je cela poenta. Testosteron je hormon koji je presudan za ljudsku reprodukciju. Dakle, to je seksualni hormon, ali on je i hormon agresije i agresivnosti.
Dakle, nije moguće produžiti vrstu, a ne produžiti i agresivnost. Ali je također moguće tu agresivnost obuzdati, jer ukoliko to ne činimo, onda ćemo imati ovo što imamo unutar srpskog nacionalnog bića, stalnu borbu za primat, stalnu borbu sinova protiv očeva i stalnu destrukciju i nazadovanje. To bi mogla da bude osnovna poruka da narcisoidnost je nešto što je imanentno svima dato, da se ona najbolje opisuje i projavljuje kroz Kaina, da nju savršeno dobro prepoznajemo u hormonalnoj strukturi čovjeka, da na to možemo uticati pravilnim odgojem i pravilnim usmjeravanjem naših kreativnih energija i da, nažalost, svetom vladaju narcisi i pogrešno je tumačiti da su svi Srbi kao Srbi koji se bore za vlast. Pogrešno je također tumačiti da Srbi ostali nemaju pri sebi elemente narcisoidnosti, ali ih imaju manje nego ovi koji se bore za vlast i shodno tome potrebno je vršiti sasvim drugačije radnje u našem životu koji je oročen, vremenski oročen, a samim tim i oročen financijski i na svaki drugi način. Hvala vam što ste bili strpljivi da oslušate ovih nekoliko minuta važnog, po meni važnog štiva.